Ari na naman si Ma'am Miriam, kay subong nga adlaw magatuon na naman kita. Tun-an naton ang kurte o kon shape. Bilog, circle. Bilog nga botones. Bilog nga orasan. Bilog nga bola. Kwadrado o square. Kwadrado nga lamesa. Kwadrado nga bintana. Kag kwadrado nga regalo. Rektangulo o rectangle. Rektangulo nga portahan. Rektangulo nga TV. Rektangulo nga libro. Triangulo o kon triangle. Triangulo nga panyo. Triangulo nga ruler. Kag ang manamit nga triangulo nga pizza. Porma tagipusoon o kon heart. Tagipusoon nga dulce. Tagipusoon nga antipara. Kag tagipusoon nga regalo. Bituon o kon star. Bituon nga starfish. Bituon nga biskwit. Bituon nga balloon. Oblong o kon oval. Oblong nga itlog. Oblong nga bola. Oblong nga lemon. Diamante o kon diamond. Diamante nga palupad. Kag diamante nga aritos. Amo sina ang mga dihon nga dapat natuntunan. Madamo gid nga salamat.